Hello guys, welcome back to my YouTube channel Queen Sainam Ratu. Kita sudah mau meluncur, kita buka-buka ya, karena sumuk sekali. Ya Allah beb, bu yo pokoknya kebanjiran. Kita setelah kita berteduh di bawah pohon ini yang rindang ya, karena cuaca sangat panas dan pepekku lembab. Jadi kita Bu Pipa mau ngajak ngadem nang Matonol. Enak saya ngerti Matonol? Embrot. Saya kok nyiliti wong. Iki ya sadelku iki lho. Sampai koyok ngene ya. Iki celumbat cilit lho. Koyok ngene iki delok ento lek tak tumpaki pro ya ngene. Luwara nang kene iki lho luwara. Ya ora ngapal malah bores kuwi ya ngene kok keselumbat. Ngene jare bosku ki arep diganti lho. Iya toh. Makanya aku lek numpak ngene beb ngene. Jadi nek iya. Modelan lek numpak iya karena sadele. Ya Allah beb, sandalku. Sandalku pedot loh. Komplit lah sudah. Mosok nyeker gue. Iya gitu, delon kayak ngene iki. Ya sementara kamu timbang-timbang seperti saya dulu juga seperti itu. Dancuk jaran. Gendong sana, masa warung mulai juga sandal. Iya nanti ditegur. Mulai nih kan mau. Kowe iki jare liburmu nanti. Kan mau bola. Kan mau bola. Jalan ini temannya sudah kering ini. Musta agak waramnya ini. Saya tahu beb, saya tahu ini piye iki. Lah piye? Isone yo mek ngene to. Ora beb lek nek karet ditaleni pucuke karo karet. Sopo? Gue tali sik. Tarikan ini, tarikan ngono. Kerasa kira aku duwe kaya engko kan apik ndok gimana ngene ana apik lembaku kene lah delok ngarep ora enak lho kan ngene lho wong iki kaya nyapo papaku Sek. Iki wong ki lho nonyol-nonyol iki lho gek cumat. Kita cari parkiran. Hamba iki bali to, Bobo? Oh, muwai yo. Engko say. Muisi ya, Bobo. Hah? Ini kasih. Oke. Tak lah, Bobo. Ini tolong jangan. Ayo. Enggak lah, Bobo itu tak lah. Oh. Dah, lan saya. Ayo lantai. Ayo. Lan saya betul lah, Hang. Hang kemyong lah, Bu. Ayo tangan hayun long sih jimae lah. Itu bobo-bobo jualan yang minim. Saya sampai teko dhuwur kono. Jan bobol. Numpak kereta api kecil. Oh. Bayar.
Gak iki jat miyat. Sik. Oh, salah melu payu ya padahal kesempatan tok yo sitok iki janan. Niyup ngono lho yo nyot. Oke lah. Dia itu keripik-keripik ngentut saya ora bayar. Nah, kita itu begini ya. Dan sandal halo tumbar miri kencur budak deh wong arep arep guyu aku timpet wong iki ya sadar semua apet wong kae ngalih to nek wong watuk biar mampus. Sing tenang Mas, aja nganti sumelang, aja kuwatir. Ate. Ya, anu broken. Oh. Just come out and walk and you know, portal, already portal teh. Let them I buy in Junlong lah. Yeah, there is $10. For the moment, like this was, like this was. So, no choice, you know. Is don't wear slipper is hot. Hi. Kala. Ate from Filipina. Good to you lang pa. The weather very hot, hot, hot. Aku nya in boarding house. Oh yeah, yeah. Here so many, you know. Oh, you stay in boarding house that is burn before? No, the way there. Oh no. Yeah, go inside and last time also burn mah. Burn, oh, the one there. Yeah, Burn. near the rubbish bin. Oh, yeah. Yeah, We've been there near the rubbish bin. you before that place. Oh, I see. The burn is at the back. Oh, it's the back. It's But the same person who owned the outside. Oh, I see. Yeah. Because on that day, I know when was burn. I'm from here and But Yeah. the one who burned is Indonesian. yeah, so many Indonesian, you know. The Indonesian go there to visit. Hmm. She's on the Oh, so, gasol. You know the Oh. burner? yeah. I know for the barbecue. And then the host, Oh, boom, said. They did not tell that the burn. oh, I see. Go away, run. Oh, So not in there. Visit only. visit only, but they put The cooking. the cooking and float Then they tell. explode the gas. They did not tell that the house is burning. Ah, so bad, yeah. Very dangerous if too many people stay, yeah. It's no choice. So many people go there and Yeah, that's the why. beach That's why. and butterfly. And no people on that day. All go out. Go out in the butterfly. Yeah. Oh. Then I come back, everything is gone. Then they will become black. Black. You know? Lẹ lah, le hulek ah. Wah, Kaya pa. uang sak menombuane kalau ya Allah. Hari apa sih kok padat merayap-merayap kita mengantri sepur guys. Kita mengantri sepurnya itu loh ya. Kayak ulal. Sepur iki sing sepur mini, maksudnya sing kecil, jalannya di tengah kota. Yang bukan teng-teng somben nang kono. Tapi videoku sing teng-teng ngandalan nang wancake urung tak upload kasih saiki lho.
Sing bar kok penjara kae. Rong tak upload saiki. Kapan-kapan ada waktunya kita bahas lagi. Tapi pas panas. Itu sudah sepuluh. Itu sepurnya datang. Apa ini nomor berapa? Oh, Yunlong. Oke. Kita numpak ya. Kita numpak. You know my sleeper pedot. Kita mau kemana ini? Kok bingung? Oke lah, sampai jumpa nanti guys. Jangan lupa disubrek ya, subrek. Itu saya bersama ibu negara kita ya, Dia Ratu. Sandalku potol gitu loh, telon. Tuku sandal $20 gantuk ini tuku sandal hijau gak apa-apa iya lah ora apa-apa ya tapi yang potol piye toh mau apa wi potol ganti sendal dulu terserah apa-apa lah sementara lek nang pasar kono ro sing apik ya tuku sing apik tapi cepet loh Pra-pres dingge premolor to siswi apik tinggallah penyesalan yang tiada rusak sandalnya berarti dibuang saja lah ini ya ini dibuang saja lah masa arung go sandal putro kayak gini oh alah sandal hijau MBG Mas Balil ganteng MBG Mas Balil jancuk modal bawuk gede jancuk ya balon gitu ku sandal sing apik iki mek $20 kok $20 hah iya daripada skinnya panas kalau tak lanjut nanti tungkak saya meletek-meletek tungkak gue meletek-meletek gimana